The Masak Bayan Full Episode Channel ay ayatin mitipan nakakitam ditoy. Ita akwento keti sumeti mangted inspirasyon kengka. Kasanuwag itan, nanang. Ubing pailaang, hindi na aksidente ni tatang. Ita, da kayo man ang tinapukaw itibiyag ko. Agmay-may sa akong itibiyag. Sapay umadanin ti panagturpos ko iti senior high. Awan kayo mat. Ama kay matang iti dayta panagturpos ko. Umuna kami, agawid ka batan, taawanan ti tao dito'y Campo Santo. Una na. Umuna kayon. Sumaruno akin ton madamdama. Umayan ti tudo, no di ka pa'y agawid, mabasa ka. Sige, mapan kami. Sigurado. Awan pagbayad ko iti abang. Iti kwarto pagigyanan mi iti boarding house danana Aurora. Kasanuag pa itan. Mami, makabayad pa'y nga ta ni Renz iti abang ti kwartuda? Kat awan mo tan ni nanang na alabandera? Nabayadan danday ti abulan. No saan na makabayad, di papanawon ta, tay paabang tay ti sabali. Rumbang laang. Alangan na libre ti kwarto apagyanan na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Kat madama pa'y mat nga agad-adal. Kasaritak to ni Renz, ibagak amapan iti kabagyan na, no ada kabagyan na ditoy. Kunada mat ana isarong da kano lang dito igid ti syudad. Taga Visayas da kano, mami. Sa bagay, day tamot tinadamag ko. Imay dagiti dadakkel na idi dito'y syudad. Dito'y daan nagkita, idi kuan, nagasawa dan. Kaawatan nga rod, nga awan ti kabagyan da dito'y, mami. Dito'y basit at drawer ti pangikabkabilan day dinanang iti walit na. Kitaan. Tapno at da kwarta nga usarak. Aginggang agturposak iti senior high. Ha? At damot basit dito yung ornong ni nanang. Inutak da ito eh. Aging ajak makaturpos. Ay, nagmalasak mo't ngaminan. Apay anasapa ak anaulila. Diyos ko, di nak kumabaybayan. Tarabayin nak kuma, akanayon. Races, nga madda ka ditoy. Apaya di ka mapan gumatang iti kanam. Nagkutong ka ni. Di ka kadi mangmangan. Sana ka mabisin. Panawan nak lang ditoy. Oh, apaya kita ni Nancy amagbag nang agturong dito'y kantin. Napintas ni Nancy. Saan ka di? Uray na pintas. Tapulos asaan ka may bagay kan kuana. At damabalinday ti biyag. Ininto ta pobre ka. Mas pobre ka pa yung marabutit. Amok day ta. Iswakit kita lang ti kinapintas na. Uray kursunadak. Amok matlang sa anak ama ikari. Iso asaan kan nga gambisyon. Siyak lang ti may kari kini Nancy. Ha? Kursunadam ka din ni Nancy? Saan lang nga kursunada? Inaram ko pa ikit din na. Kat masigurado kasong batan nakto. Apay ana kami suot ka? Anya ti parikot mo? Masurunak iti dayjay nga ulila. Ni ka di Renz, titakda kamatan. Nasingpat matay a tao. Sa damat itsura na. Ngam permi mat ariegat na iti panagbiag. Ah, jak manam mo. No pangalalaan na iti gatgatang na iti kanan na. No sana kagkamali. Iti balayo ti pagababangan na. Saan ka di? When? Agasam? Nagturod kit din anang ibagakan ni Edward a kursunada na kano? Awan mat
kas na. Gusto lang matkan ka. Di nagamdan nga agaram kanya. Tapag sasawag. Apay ko mapagsasawam. Basol na ka di, no ang gusto kan ka. Saan amay kari kanya? Tikas la marabutit, ti kinapanglaw na. Uy, saan ka nga agsao iti kasta, gayam. Narigat ti agsasao. Tadi mo amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda ayamat na sayat ang masakbayan para ka ni Renz? Ha, awan lat ammo kon. At damanan ni Renz ijay classroom tayo. Pimpiman ti itsura na ijay. No kasano nga tatibiyag na aday ta tao? Awanan ti inakan amana. No awan pagbayad na iti abang na, papanawan min iti balay. Di yu pa'y lang amin papanawan. Takitaan tayo no anya ti aramiden na. Ang mga no kasla lawa-lawa. Nga agarahamid iti kasla sapot abalay na. Nakabayad ka no pa'y mat, kuna ni mami. Sana mabalin a papanawan. Tano agkamang iti otoridad kat madaksan ni mami. Sa bagay. Ngam, aginggat ka ano ang makabayad. Awan mo trabaho na. Day tati saan ko nga amo? Ngam no ibaga na pa'y la akursunada na. Pagsasawak. Sungbatan na kaminan. Tapno agsardengan amang ibagbaga akursunada na ka. Anya aya, ti kayat mo nga isungbat ko ken ka. Wen, kunamon tamayat kan. Nancy, apaya ka na yun na ka nga itulod na dyan lalaki. Dakas ka din no umay nak itulod, mami? Kaadalak mat. Di mo ka di amo. Ako nada at ikuyog-kuyog kat pakaalaan iti sikog. Ti kebin-kebin kat pakaalaan iti ubing. Ay, kasano ko mga agsikog ti agkuyog laan? Kan maadaan iti ubing ti agkibin. Hindi nakman sungba-sungbata na kasta. Amagan lumatodingan kay iti saom. Awan day ta, mami. Amok ti aramida. Para makita. Ngam no madadaal ti panagadal mo. Di nakpabpabasulan. Apay ko mamadadaal ti panagadal ko. Binigatak mat. Inaldawak mat ang mapan iti pagadalan. Dasaya at no kasta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na danga. Apay ko mga pabawya. Nagragsak kaming tupay ka ni Edward. Da kayo maggayaman ka ni Edward. Agin inayat kami ka ni Edward. Ay na isang sangayan tiragsak ko no kadwak ni Edward. At dapat siya aglangan kayo. Taing kayo agpasyar. Ag-date kami mata. Amom to tiragsak amariknam. Intun si kamot ti adda ka ayan-ayat na. Ikagumaak pa'y tagturpos. No adalaki ti pagadal ko. Ay, amom, napukawan akmutan iti ganas nga agadal. Napatpatag ka din ni Edward? Ngam ti panagadal mo? Kwa. Nagrigat mat ngamin dagiti homeworks. Makapasadot. Renz, makita ka na isang sangayan ti kinaliday mo. Ada ka di parikot? Ha? Adda ka matkayam dita? Nakita ka nakapanimid ako mitkita iti adayo. Inasitgan ka. Ngam, di mo pa'y natlaw. Sinong batan ka din ni Nancy ni Edward? Dayta ka diti makagapon no apay analiday ka? Saan matkit di? Maikawak ngamin. Pampanunutak dagiti dadakkel ko. Awan pa'y mangkuyog kanyak. Intun madanon ti graduation tayo. Awan ka di kabagyam ditoy? Awan mo tinaibagbaga dagiti dadakkel ko. Sakbay api musay da. Tila ang imbagada. Kat taga Visayas da. Ijay ti ayan dagiti kabagyan da. Napan ka din ijay? Saan pa'y? Umanayon ti makabulan apawayway adi ka nakabayad iti abang mo, Renz. Nana, awan pa'y mo ti pagbayad ko. Saan ko na parikot dayta?
Daytoy laang boarding house ko ti pagtataudan ti kwartak. Ipaabang ko iti sabali ti kwarto nga ayan mo. Nana, kasano nga rudan dagiti gamit ko? Di impakim no di mo kayat nga iburandis ko ijarwar. Ha? Ay, sige nga rod, Nana. Taagim pakiak. Imbaga kun ken ka idi pay napanabulan. Ano awan pagbayad mo, umakar kan. Apay adi ka pala nagimpake. Nana, awan pa ngamin nasarakak apagakarak. Intula ko man, numalpas ti graduation ko, numabalin. Naala kun ti bayad ti umay sumublat di ti kwartom. Ladingitak. Ha? Ay, Nana, numabalin, ibatik pa nga rod ti daddo maagamit ko. O sige, ipan mo ijay bodega di ta sirok ti balay. Ay, imbag no awan timang papanaw kanyak dito'y waiting shed. Diyos ko, si kalaang ti kamang ko. Di na ko mabaybayan. Sapay agtudon. Adda sumungad a jeep. Aglugan aklatan agturong ije sentro. Makamuditan. Lumugan akon. Tasidag mati sentro ditoy. Barang adda mabalin ko apaglinungan. Kadag iti igid ti pasdak iti asdag ti parke. Mabalinan ditoy igid ti pasdak apaglinungak. Mabalin ka diti makilinong ditoy. Awan ngamin payong ko. Nagpintasan na babae. Oh, apay adi kag tagari. Mabalin ka diti makilinong kunak. Ha? Mabalin latamis. Saan ko ako kwa daytoy igid ti pasdak? Nakilinong aklaeng. Agbiyahe ka kadi, tanagdakkel tabag mo. Ha? Saan, miss? Ay, gayam. Siyak ni Renz. Sika? Siyakmat ni Eva. Imbag tadi mo imbagasi ka ni Adan. Ha? May mayat pay ko ma, no siyak ni Adan. Tauray iti sirok lang ti kayo ti pagtaangak, kat mabalinan. Mang puro saktumot iti prutas nga ipakan ko ken ka. Ha? Ay, mabalinsan. Kimapsutan ti tudo. Sige mapanakon. Bye-bye. Bye-bye, Eva. Ha? Tilakay, naipagalis. Kaasimat, inaktulungan. Ay, Lolo, kumpat kayo iti imak. Intayo pa'y aglinong iti igid ti pasdak ang naglinungak. Agyaman na ka po. Medyo nakapsot nga minan ti panagkita ka. At dan sa nabadakak, iswa na igalisak. Pagluganon nyo kadi, tay palugan kayo, tapno makaawit kayo, Lolo. Asidag dito iti balay ko, Barok. Mapayagak lang nga magna. No kayat yo, kibinan kayo langan, aging gayjay balayo. Ay alaman nga roda po. Nasakit nga mindag iti tumang ko. Kimaro man iti rayumak. Sige nga rod, Lolo, kadwaan kayo. Angan at tamot dakkel abag mo. Nalagan laang daytoy, Lolo. Badok laang dagitoy. Ala, sumalabay kayo iti abagak, tatulungan kayo amag na. Itaman pa'y nga awan ni Renz. Pimanawan iti boarding house mi, ma'am. Saan nga mi na makabayad iti abang na? Napanan na nga rudan. Ay kaasimat, kat dandani kayo pa yan agturpos. Bayan yun dayjay, ma'am. Gabat lang dayjay. Ay nasaan ko maakasta? Saan arumbang nga iruruman ti nakakaasi? Kat, libre kit din ti panagyan na iti balay mi, ma'am? Ay, madanag anak no saanan nga umay. Sayang, sapay nasaririt nga ubing. Uray na saririt, ma'am. Ta saan matlang ang makaadal. Taawan mang paadal kan kuana. Ay, sayang ti panagturpos na no saan nga agsubli ditoy. Agsarita taman itinalapat si Kanansi. Madmadlaw ko kanayon ka nga aglaladot. Masadsadutak nga rod, mami. Agpudno ka man,
Anya ko matipod no? No itibig-bigat, agbakbakwar ka. Inton kwan, mangmangan ka iti mangga. Oh, apay ko manumang mga anak iti mangga, mami. May salaang ti isungbat mo kanyak. Masikog ka. Wenno saan? Sungbat! Yaman ako na ikan ka, apok. Ha? Dakkel mat gayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, atayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Kan asino dagiti dadakkel mo. Agiyaman ako na apok. Dakkel mat gayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, atayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Ken asino dagiti dadakkel mo. Lolo, ulila ako na damang. Pinapanaw nak ti kaserak, tawan pagbayad ko. Apayadi mo binayadan ti abang mo ngay. Awan pa'y ngamin trabaho, lolo, tagad adalak. Pagad-adalam ngay. Iti public school, iti igid ti syudad, lolo. Sapay agturposak ko ma, iti daytoy apa nagtuturpos. Imbag tawan klase ita, ta Sabado. Domingo inton bigat, ken holiday pa inton Lunes. Isungawan klase. Saan ka di apod no ti imbagak? Apakaalaan iti sikog ti kuyog-kuyog? Nagkarimot ni Edward, adinak baybayan, mami. Kasta dagiti lalaki. Ikarina amin alangit kan Gloria. Ngam inton naalanan ti kayat na. Saan mon anamnamaan, danga. Saan akasta ni Edward, mami? Dayta ti kunam. Ngam pupuutom to ibagak. Inumom to ti luam, gapoy ti kinasukir mo. Ubing kayo pay. Saan arumbang ti inaramid yo? Ay, ayatan nak ni Edward. Kastang akmat kan kuana. Saan kami itong agbabawi, mami? Kasta pa'y ti kunam ita. Ngam kita man, no anyan to ti masakbayan yo. Mabalin ka day, saan ka pumanaw dito'y balay? Kaya't yung agyanak dito'y balay mo, lolo. Uray agbalinak akatulong yo. Kaya't ko, basta dalakid di pagyanak. Nulakag ta nasimpet ka. Ibilang ka nga apok. Ha? Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Ikarik, agbalinak anasingpet. Masapol nga agturpos ka. Pensyonado ak abalikbayan. Sakon timang paadal ken ka, nulakad ta nasingpet ka akunak. Ikarik, lolo. Asikasuan kayo, akas pudno nga apong ko. Kasta akmet. Sapay kumatag kinaawatan ta kanayon. Ala, ituloy mo ti panagadal mo. Sa nabalay, taas sidaglaang dito iti pagadalam. Un lolo, kat agjaging ak abinigat kan minalam, amapan iti eskwelaan. Renz, Present, ma'am. kunak no absent ka. Awan ka ngamin idi Biyernes. Kumusta kan? Pimanaw ka kanumutin ijay sigot apagababangam. Nagbiro ka lang iti pagyanan, ma'am. Di nak binaybayan ti apo. Good for you. Kunak lakit din nupod no adi ka nagadal. Ha? Ay, saan mabalin asaan ko nga ituloy ti panagadal ko, ma'am? Wun ata sayang. May isa ka pa'y kadagiti maikan iti pamadayaw inton graduation nyo. Sapay ko, ma'am. Saan nga imposible dayta? Tamaikari ka amaikan iti pamadayaw. Adamat ni Gabat. Nagturugan na nga ta iti manong nga aldaw nga awan klase tayo. Adda pa'y dagiti gamit na iti sirok ti balay mi. Adda saan naan naala gamit na kunam? Wen, adda di na naala. Taawan siguro pangilinungan na.
taagtudo ngamin idi. Sa dino nga ta tinagkamangan na. Saan ka di? Ngawan ti kabagyan na ditoy? Day damat ti amok. Saan nga ta nga da nagtakawan na itikinan na iti sumagmamano nga aldaw? Ay, Hmm, saan namot siguro ang maarami dayta? Taori marigrikan. Awan mat nadamdamag ko at tinakawan na. Nakita ka dimsagi ti jeep itay bigat. Kunak no saanin nga umay dito'y pagadalan. Ngam imay mat. Oray siyak. Jack ni na mga umaypay agadal. Nagpakpakaasi nga agyan ko maijay balay. Aging ga iti agturupos. Apay adi yung pinatgan. Saan nga min anak kabayad iti abang na? Iso asaan mi apinatgan? Una, alangan na pagyanin nyo iti balayo libre. Ni Renz, ti nakatugaw iti sementado at tugaw. Asit gantaman ta pagsasawak. Intaman kit di sutilin. Nonya ti kunana. Imbag tasaan ka anak kuteran akas lanayaw awan abilin. Natibker ka mata bro. Ti kunami kat di da kan makita. Mas daaw kami. Tayo din nag-roll call ni ma'am. Present ka met. Nalipatan niyo ka din. Nga ore adda Lucifer apagragsakan na timang dadaal. At dalatamot anghel amang salsalwad. Anya ti kahit mo asawan. Kadag iti addaan iti panakaawat. Nalakalaang nga awatan dati imbagak. Malaksid. No ti tao kat awanan panakaawat. Di na maawatan. Edward, pumanaw taman laangan? Mabitlaang. Damag ko. Kat adda bunga ti ayan ayat yo. Congratulations kada kayo adwa. Nakaamuan na nga tang aginawak. Chismoso mat day jay alalaki. Di tala ko man imas asidag itay. Anya ko ma. Nabainan ka kadi? Iti imbaga day jay agabat. Napasagid anak itimbaga na. Ani Lucifer, kat pagragsakan na timang dadaal. Sino nga tama ti bagbaga ng anghel? At nga tanang tulong ken kwa na, ngayon bilang na nga anghel? Day tangarod mat ti pampanunutak. At nga tanang tulong kan kuana. Saanin na day tatimang dadali ti mudta? Total, nalpasan ang nag-roll call ni ma'am. Intakit di agpaspasyar. Nagkating classes ka di manandag iti dua? Da Edward ken Nancy? Adadamot itay, ma'am. Imbaga dagiti daddo maaman nursuro. Akanayon da kanong awan iti klase da. Alanganen dagiti nga agmarcha inton pa nagtuturpos. Saan da makagraduar, ma'am? Dayta ti pudno. Aduuna yung tilangan da. Nababapay tinaala da kadagiti eksamyo. Ay, delikado nga rod no kasta, ma'am. Remy, pakibagaman kadagiti dadakkel da Nancy. Taumay da makisarita dito'y pagadalan. Ipakitak dagiti test paper da. Ken ti ado amar ka ti absence da. Wen, ma'am. Dumanon ka dagiti dadakkel dati paayabyo. Nakaumay kabot basang. Di mon samot kadwa ni Nancy. Kunak panood da dito'y, nana. Awan da iji pagadalan. Papaayaban da kayo ni ma'am iji pagadalan, nana. Ay, kasta ka di basang. Abangan no maipapan iti graduation ti pagsaritaan mi iti maestrayo. Ha? Siguro, nana. May papaniti graduation. Ay, makagraduar matlaangan ti anak ko. Uray adapal paliwawang na. Mapan kayo kadi ita, nana? Uwan basang. Kat agyaman iti panangidanon mo. Oops. Sorry, miss. Agdardaras kamot ngamin. Nagdinong partakat nga rodan. Ha? Adan? Ay, Ha? Anya kadi itayan tinagan mo? Adan adagos tinalagip ko. No adan ti amom anagan ko. Di iso. Malagip ko. Renz gayam. Ni, notebooks mo dagitay gam mo. Pagad adalam ka di. Iti public school, iti igit ti syudad.
Amang ano inton agturpos ka. Dito'y kanton sentro nga agadal. Taawan universidad ija ayan nyo. Saan ko pa yung amo? Saan mi pa yung nagsaritaan ka ni Lolo? Di maipapaniti pa nagkolehiok. Kasta ka di? Sige ha, amang ano maladaw akon. Bye! Bye, Eva! Mami, kwarta man. Sumunagak ija pagadalan. Imbabain nak si Kanansi. Pinayaban da kidya pagadalan nyo. Kunak no makaturpos ka, ngam saan mo't gayam. Nangibaga saan ka makaturpos, mami? Sa bali ti inarami dyo iti dayjay nga Edward. Saan nga iti pagadalan ti papapanan nyo? Sa dino ti kanayon nyo apapanan, ha? Sungbatan nak! Sorry, mami. Maisubli ka di day ta sorim tinasayang apanawan. Agturpos ka kuman, ngam sa bali ti inaramid mo, tanagam ampang kamat. Pudno ka di asana ka makaturpos, mami? Day tabagim ti pagdamagam. Hay, sayang at talaga. Da kayo ti kaduak nga agmarcha inton graduation. Kanda kayo mo ti mangisabit iti award ko, Lolo. Anya? Adda award mo, apo? Lolo, siyak tinakagunod iti umuna apam madayaw. Ay no kasta. Kontakak ti gayem ko iti maysa nga universidad di jay syudad. Taalaan na kan maysa nga iskolar na. Ha? Pagtuloyin dak iti universidad, Lolo? Di mo ka di kayat. Urean niya kurso ti kayat mo, tanasaririt ka man. Iskolar kan, tasika ti kalaingan iti panagturposyo. Agyaman ak unay kada kayo, Lolo. Da kayo ti anghel nga inted ti apo, amang salwad kanyak. Saan ko nga aramidan daytoy, no saan ka nasingpet, apo? Maragsakan mo dagiti anak ko. Idimbagak nga dakat kadwa ka nasingpet abaro. Ha? Ayanda ka di, Lolo. At daday di Amerika. Nagawid ak dito'y Pilipinas, tanalamin unay ijay no winter. Jak pulos makarwar. Sumaki tirayumak. Kasano da ito yan? Agpada taasaan ang makagradwar. Sikan tumot ngamin. Oh, apa basulan nak. Kanayon nak ngamin nga awisan arumwar nga agpasyar. Kayat mo mat. Saan ka mata pinilit na napan nagpaspasyar? Jakmat kayat ti agulit inton umay apa nagsasarak. Uray sak mata. Jakmat kayat ti agulit. Imbaga ni mami, ngayon ka no agbirok iti trabahom apang biyag mo kada kami no aganakak. Danda ni madlawan ti tiyan ko. Nakaformal kamat ita, Eva. Eva na Eva, tanakabistida ka. Nagpintas kan? Graduation mi ngamin ita. Kayat mo ti umaidyo pagadalan mi? Madama mo ti panagsagana mi. Tag-graduation mi inton bigat. Masapul ang mapanak iti pagadalan ita. Kablawan kalangan. Congratulations. Ken happy graduation, Eva. Agyaman nak. Kablaawan ka mat akas iti panang kablaaw mo kanya. Sapay ko ma. Tamay may nga universidad ti pagadalan ta. Makitan to no agranatan to pay. Inton bigatan ti graduation ko, Lolo. At di pa'y santa nagatang agamit mo, apo? At daaminan, Lolo. Ket agyaman na kada kayo Intangarod lukatan, tinakarikap agarahe. Tapunasam ti kotse, taisot aramatin ta, ha? Ha? Kunak man no kotsi ti anak yu dayjay? Amuyo ti agmaneho, Lolo? Wen kutsik dayjay. Ngamusan kong araramatin, ta sidaglang mo ti papapanak. Ang gapo tamapantay jay pagadalan yo. Aramatin tan ti kotse. Lolo, isuro naktuman nga agmaneho, namukmat. Sayang. Agturpos ta kumamot ita. No saan ta nagbalog. Un nga rod. Sayang nga talaga. Ita. Umapapal ta ka dagiti agturpos sa kadalan ta.
Wen nga rod Ne, adda sumungad a kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Nimot gabat dayjay. Naka-formal attire ti loko. Adda sumungad a kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Ha? Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Nimot gabat dayjay. Kan naka-formal attire ti loko. Isu ka no ti valedictorian day ta agabat. Sino nga ta tilakay? Kan apay akadwanan ni Renz. Napandan iti parking lot. Madamdama, mangrugin ti graduation. Ay, sayang nga talaga. Maawat da ti diploma da. Idinto tawan diploma ta. Wen nga rod. Ay, apay nga umapalakmetan kadagiti kaadalan ta. Uray siya nga rod. Maudya talaga ti babawi. Ay kamlawan ka, apok. Nakaturpos kamot laengen. Agyaman ak unay kada kayo, lolo. No awan kayo. Jak amo no anyan tinagbanagak. Sa anak siguro ang nakaturpos. No di nak tinulungan iti daydingal daw. Di ta ko managamam mo. Mamati ak. Nga inturong nak ni Apo itinasaya ta tao. Katda kayo dayta, lolo. Gapo iti kinasingpet mo nga ubeng. No saan ka nasingpet? Pinapanaw ka kuman iti balay ko. Uray da kayo mat, lolo. Nasingpat kayo mat. Mala, mapantangarutin iti restaurant. Silibraran ta ti panagturpos mo. Adon tinakaawid, ngam adda ka pala dito pagadalan. Adala nga min urayak, ma'am. Ma'am, kasapulan ka di nga agulit danan si kan Edward? No kumain complete dalaang, mabalin ang maaladan to ti diploma da. No, makumpleto dati kurang da. Ngam saan mat? Tika ato ka di tilangan da ti daduma ang makagapo, ma'am? Saan laang aday ta? Nababaamin dagiti grado da. Naikanda iti gundaway amang ipangato. Ngam jay mat agpaliwawang tinararamid da. Sayang ang arot, ma'am. Talaga asayang. Uray saan da unay analaing no inggagaid da kumamat. Maikanda ko maiti konsiderasyon. Ngam saan mat? Nakitak idaadwa iji batog ti balay da ako mitkita diti pagadalan. Mabalin ang masayangan da. Ta saan da ang nakaturpos. Ita tasaan kayo pa'y asumrek iti universidad. Agsursuro kang agmaneho. Tapno sikan ti mangimaneho iti lugan no adda papananta. Lolo, interesado akmat ang makasursurong agmaneho. Nalakalaeng nga sursuruan ti agmaneho. No lagay ta interesado ka. Interesado ak launay, lolo. Inta ka din? Inta pa'y mangala iti student permit mo Apaman amamuam ti agmaneho. Maaramat mo ti may sakot Ha? Di ka din abungan ako ti garahe, lolo? Kotse ti may nga anak ko dayjay. Pinanawan na iti napanidya Amerika. Ipaaramat yu kanyak, lolo? Una, basta an nadam. Tapno ada aramatan ti anak ko into nagbakasyon. Ni, sika mo ti masabat ko, Eva. Naka-enroll ka din iti universidad? Saan pa'y? Sika, naka-enroll ka din? Saan pa'y? Inton Lunes pa'y ti ipapan ko. Inton Lunes mat nga rod ti ipapan ko. Tapno agkuyog ta. O sige, aginuray ta nga rod dito iti oras ti alas 7 inton Lunes. Adayaw ka dito pagaw-awidam? Saan mo tunay nga dayo? Dito lang ti ayan ti dalan nga agturong iji balay mi. Uy, Nancy, adda ka ma dito palengke. Ay, dakalan ti tiyan mo Saanan ang mailamang? Wen,
At daw may kugatangan. Nagapuak iti ospital. Apay, asino ti anda di ospital? Napanak nagpa-prenatal check-up. Apay adi mo kadwa ni Edward anapan nagpa-check up. Day tangarot ti pakasurunak. Manipod dakkel ti tiyan ko. Di nakon kadkaduan amagmag na. Makapasuron. Apay kumandi nakakadwaan. Idi saan pa'y adakkel ti tiyan ko. Kanayon nakakadwaan nga agpasyar. Ngam itantadakkel. Di nakon kayat akakuyog. Anya? Ay, unay katikas ta klase ti lalaki. Irresponsable Kinagpay suna. Masursurunak kan kwa na. Gapo iti aramid na. Renz, hoy, aginroll ka kadimot? Ay, ada kadwa na nagpintas sa babae. Wan, Remy. Aginroll ka kadimot dito yung universidad? Wan, aginroll akmat. Uy, asino ta kadwam? Isugayam ni Eva. Eva, ni Remy. Sigud ka adalak iti high school. Hi, nice meeting you. Likewise, Miss Eva. Ay, Eva laangan. Formal unay no adapay la miss na. Anya ka diti course mo? Education. Ay, saan tayo nga ron nga agpada iti department? Ijay kami sciences ka ni Renz. Ay, imbag man tagadwa kayo. Awan pa'y makita kakadwak ita. Ngamin, ita lang nga umayak dito eh. Nancy, amom ka di anapanak ija universidad? Kat nakita ka ijay ni Renz? Amangan no nag-apply kas janitor ijay. Tapno adda aramaten na. Saan? Ada kadwa na. Dinamag ko, nag-enroll kat wan ka no. Adda nga tamang tultulong kan kwa na. Pangalan na kumamot iti pagadal na. Sigurado nga scholar day jay. Ta valedictorian kat nga rod. Sa bagay. Ay, sayang. Nakaturpusak kumamat. Tapno agenrolak mat iti kolehiyo. Sayang. Inununam to matinakirelasyon. Itala ang ama-amiris ko. Jakmat kaya ti agulit nga agadal. Kan may sa, inton aganak ka, kapilitan nga awiram ti anak mo. Kasano ka nga ya maka-eskwela? Apay nga may ka dito Agpaiso ka di. Nga adda sa bali akakuy-kuyog mo. Iso addi kan umay ijabalay. Apay ko ma. No adda sa bali akakuy-kuyog ko. Apay asan asyak ti awisam. Siyak kumati kakuyog mo nga agpasyar. Kita mamatay tayo tsuram. Kaslad da tambor asar sarunwam. Awanan ka itibain. Gapu ta masikuga kon. Di na kon kayat akadwang agpasyar. Apay nga min nga yung palubos mo nagsikog ka. Saan kumapay? Makapasuron ka talaga. Agan na kaktulang Makitam. Oh, anya kumati makita no aganak ka? Ti anak ta. Si kanto ti agaw-awir. Oh, mapay nagsangsangit ka, simbang pa. Kagurag-kurat na dyan lalaki. At dakit din sa bali ang kadwa ng agpaspasyar. Dayjay ka diti ko nam amangay ayatken ka. Kunak no saan nga agbalbali, mami. No dimngeg ka kumaidi iti pamagbagak. Awan da ita asang sangitam ita. Ada ka kumaita ijay universidad. Diyak ngamin ni namnama akas ti pagbanagan ti amin. Amom itan, nga inumob ti luam, gapoy tinasapa pandaki relasyon mo. Ano sap? Taday ta ti kinayat mo. Lolo, ikatak ti abong ti kamam. Kan alaak mo tanti ulasyo taglabaak. Nalpas mo ka din, jar aramidem a report mo, apo. Un lolo, isung aglaba akon. Tapno nadalos ti ulas kan abong ti kama. Uray awan ti babae dito'y balay. Awan maurnong amurang. Narigrigat ti aglaban no maurnong, lolo. Saan ka nagkamalian ang alakan ka dito'y balay ko? Isung agyaman ako na imat kada kayo, lolo.
Ita, sumagmamanulangan atawan. May sakto na profesional. Ngam no saan ka ana saririt? Saan ka mo ta makaturpos? Ngam no awan matidak kalatulong yu kanyak. Diyak ko mamaragpat ti arapaap ko, lolo. Mami, nagsakit ti tiyan ko. Aga na kaksan. Awagam ni Edward. Tapno da kadwata ang mapan iti ospital. Da kayon ti mga awag. Alangin niyo ti cellphone ko, Mami. Ay, daytoy ka ti kukunakon. Ayan tay cellphone mo. Di talamisaan, Mami. Saan aga po iti kinasukir yu? Saan kumakas to iti mapaspasama kita? Ay, una yun, aya. Hello. Apay ngay maawag ka katrabiin. Makaturturog ak pay lang. Naimas ti tuturugam, dita, idito tagsaksakit ti tiyan di anak ko. Ha? Aganakan, rumwaran ti putot mo. Kasta ka di. Kat, ayan nyo ita, mami. Ada kami dito'y balay. Mangala ka itilugan, ta iyag mo dito'y. Pangiluganan ta ni Nancy. Sapay awan kwartak. Awan pa'y matrabaho. Nga, just kay ka lalaki. Irresponsable. Makamukamot amang iremedyo na. At dala mapasama kiti anak ko. Idarum ka. Sige, mami. Urayan dak dita. Mangkita kitilugan nga ramatin tayo. Bye. Ay, just kinayjay nga ama ti anak mo. Amo na tinagputot, ngam din na amo nga isaganaan o rumwaron ti imputot na. Inutil. Saan kayo na sumanao, Mami? Tanagsakit ti tiyan ko. Kasano? Kat inutil di awanan bain. Awan ka no kwartana? Hay, makapasuron. Umay ka di, Mami. Imbagak amang iremedyo itilugan, ta umay ditoy. Amangan no saan nga umay. Padasan na. Imbagak ano saan nga umay. Idarom ko, gapoy, tinaramid na ka. Urayan tangarod ginggay ti madamdama. Ngawan pa laang, mangalatan iti sa bali alugan. Nagsakit talaga ti tiyan ko. Anya pa'y ngay, no di kasta. Kasapulan asyak ti rumwar nga biro kiti pagluganan. Ay, just kinay dya lalaki. Agputot lang ti paglaygan na. Dito'y kapay ka no labor room. Tasaan pa'y arumwar na ita anak mo. Adalay nakgatangan. Sige, Mami. Nagsakit na talaga. Amok lang kumakastoy. Diyak ko maimanugot iti ibagbagam ide. Just kika, Edward. Apay, just kiak. Kat di ka mat pinilit. Nagayatan ta matadwa. Ilutam ti sakak. Tilupok. Ti tiyan ko. Uy, diyak amo no ayang tinasakit. Diyak mo matilutak. Anyaya ti pailot mo. Kompormiditan ti ilutam Takasla na sakit amin na pasit ti bagi kiti panagregnak. Matayag sa. Diyak mat mapagigiddan nga ilutan amin nga ibagbagam. Inton kwan, inkusay kaditan. Di nagpay matulungan iti nasakit ko. Just kika. Just kila aminen. Ilutan ka lang aruden. Saan mat nga ilot ti araramidam? Pagpagkalman. Da kayo mat nana. Apay akaslada parikot yo. Ay, adala na pan ko kinatang dita butika. Adaninan si di ospital. Marigatan nga aganak. Idi pa'y rabi nga impanmingam saan pa'y anaganak aging kaita. Umayak mat nga rod nana. Awan klasik ita. Taada ka no meeting ti professor mi. Sige, intaman nga rod basang. Ada ka din ni Edward ijay, nana? Wen, ada ijay. Iso ti inawagak ang mga alay tilugan. No, iti pa'y rabi ingayin panyo. Medyo nabayag nga rod, nana. Ay, wen nga rod. Idi kinita ti doktor. Saan pa'y mat ka no arumbor ti ubing? Iso nga adapay laang ijay labor room aging gaita. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan ni delivery room. Marigatan unay. Dakkel sa kanong amin ti ubing. Ha? Amangan mo't no masies. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan iti delivery room.
Marigatan unay. Takkel sa kanong amin ti ubing. Ang mga numasies. Awan ngamin ehersisyo na. Kanayon ang nakaiddawan no nakatugaw. Kung kanayon ang magnang masadot mat. Aguray tayo latta dito yung ti delivery room, nana. Anya pa yung ayno di kasta. Ay, ubing pa'y unay tigayam ko. Ngamadanton anak na. Isapay ko mga rod ta makaanakan. Madanaganak pa yun. Aday tan ti doktor. Doktor, nakaanak ka din di anak ko. Ipanday di operating room, misis. O sige, panawan kayo pa. Ayan gayam ti ama ti ubing tagpirma. Adda kayo dito yung universidad, ma'am? Adda lagi nagarak ditoy. Dito'y kagayam nga agad-adan. Kat kumusta mat ti panagadal mo? Nasayaat mat, ma'am. Anya ka di akurso ti inalam. Kina doktor, ma'am. Wow! Talaga? Si kalang ti estudyante ka na nga la iti kinadoktor. Awan pa'y nagturpos nga estudyante iti kas na kurso manipod pa idi. Sapay ko ma, tagbaligi ak, ma'am. Namnamaag ngagbaligi ka. Tamok anaanos ka nalaing ka nga estudyante. Agyaman ak iti dayta pa nagtalak, ma'am. Ada in luar daan ako mutan. Asino nga taday chay? Surutot man tadamagak na asino day chay. Excuse me, sino ka di day ta pasyente? De la Cruz, nana. Agyaman nak. Ay, kunaklakit din o asino na. Nakiktutak pa. Kung naglakit din no asino itayo. Uray siyak nga rod. Ay, nagbayag matan nga aganak ti anak ko. Apay nga awan dito ni Remy. Kastoy nga oras na makitkitak dito eh. Wan nga agpay so. Apay nga wan pay. Dito iti pagurayan na iti sumaruno a subject na. Ang awan pay. Saan nga tangag sakit? Wano, ada na pasama kan kwa na. Padasak nga awagan, no ayan na. O sige, tapno maamuan ta no apay. O sige, mabit lang Alaak ti cellphone ko iti bag ko. Mas daawak, itala ang awan dito eh. Sigud mat nga adda dito iti kastoy nga oras. Hello, Renz. Nakaawag ka mat? Ayan mo ka di. Ada klase mita. Awan ka pay. Adag dito yung ospital. Ospital? Ano ka? Apay nga adda ka dito ospital. Ni Nancy. Adda dito yung ospital taganak nga marigatan. Impandan iti operating room. Kasta ka di. Kaasimat nga rod Madanagan kami kanina na Aurora. Saan kayo unay nga agdandanag? Ikararag ko. A safety ti operation. Agyaman ak unay, Renz. Sapay ko ma. Tamalpasan ti operasyon. Sino a Renz di kinasaritan? Ni Renz Agaba. Apay nga awagan nyo iti gabat, nana. Kat numada mga agad-adal iti universidad. Agad-adal? Sino di bang papaadal kan kwa na? Di na pa'y mabayadan ti abang ti kwarto na idi kanyak. Adan sa lakay amang tultulong kan kwa na. Sa may nga scholar. Libre ti tuition na. Nakaamuam nga damang tultulong kan kwa na. Imay di lakay, idi nagturpos kami, nana. Nakakutsyeda ka niya, Renz. Anya, nagturpos ni Renz? Ito lang ang anamuak data. Isupay nga ro di valedictorian, nana. Dalaang Nancy kan Edward, di saan ang nagturpos, idi. Ambumo ti agmaneho, apo. Insamiram tinagadal kan nagsursuro ang nagmaneho. Utang ko amin kada kayo tinasaya at mapaspasamak iti biyag ko, lolo. Nuanyaman ti rigat ang napadasam iti napalabas, saan itan, apo. Inasikaso na ka na imbag, iswasan ka met abaybayan. No inasikaso kayo man, dayta kat gapo iti panagayat ko kada kayo. Taimbilang nak, apod nung apo ko yo, lolo. Mamati ka kadi,
At mairuruman kat saan abaybay ti Apo. Lolo, day tangamin ti kanayon nga ibaga kanyak day dinanang. Madi ka no, timang loko iti pada a tao. Ala, ituloy mo ti kasta kababalin mo. Tapno kanayon nakamet atarabayan ti Apo. Lolo, agtong palak iti amin nga ibalakad yu kanyak. Ay, imbaglakit din ta nakalasatan dagiti agina. Lalaki ti anak mi. Naglukmeg. Iso narigatan ni Nancy. Itataadan anak yo. Masapul nga agawid ka ni Jebalay. Tapno maasikaso mo't ni Nancy kan ti anak yo. Kaya't siya makiawid na kanya balayo, nana? Saan aga po taawatan ka akas manugang no di kat asikasuam ida nga agina? Uwa na, nana. Yawag ko iti balay mi, tapno amuda. Itataadan pamilyam. Masapul nga agbiro kamutan iti trabahom. Tadan mang namnamakan ka. Uwa na. Apaman na makatanggad ni Nancy. Inakagbirok iti trabaho. Narigat ti agbirok iti trabaho. Taubing kapay. Kandi kapay nakaturpos iti high school. Ay, day tangamin kat. Taapurado kayo unay. Apay anak karupangat ka dita. Naglaing asumaw ni mamim. Adak lang aro din dito eh. Tila may bagbagana pa'y. Anong samon? Talaga kasya ni mami. Ibaga na nga ubing tapay ka nung amin. Amang anuin to nadda ako ni Jibalayo. Pati si Kamat, sumanaw. Adda nga ta sumanao, no husto ti aramid mo. Saan mo't nga ta? Narigat samot ti makikabalay kini mamim. Bagayam latan Agtong palkalatan no anya ti bagana. Ngamno jak makanos. Agawidak. Panawan na kami iti anak ta. No kayat mo? Sumurot kayo kanyak. Kasanon, no di kamot agkatunusan kadagiti dadakkel mo. Abdala ko mapagyanan ta. Ngawan ti makibibiyang. Kasano, kat agpada nga awan trabaho ta. Narigat ti agbirok iti trabaho. Kasano tayo nga agbyag? Masapul mat nga adda agaw awer. Itatada tayo dito balay. Asikasuam ni Nancy. Tada pa ka kumikumak. Saan nyo nga ipatudon amin kanyak? Wala na. Adda ka di papanan nyo, mami? Awan, gamdyak kayat asyak ti pangnamnamaan nyo. Kunak ngamin idi nga agadal kayo pa'y. Ita, adan anak yo. Ngamawan mo't iso amin yo. Uray daya perla kumati ubing. Di kayo pa'y makagatang. Agawid akbiit. Tainak mangibaga kadag iti dadakkel ko iti paggatang iti diaper, nana. Abangan no iti ipapanaw mo, ket di ka nagsumli. Nagsubliak. Barang adda maited da kanya kakwarta. Idi pa'y kumamasikog insagana amon ti panaganak na. Anya ngay ita. Maawatam ka di itan, no apay nga imbagak idi nga agadal kapay nga umuna. Sakbay nga aggarangganjang ka. Wen, mami, pakawanan nak ko, ma. Anya pa'y ti maaramidak kat nalpasan. Saanan amay babawi. Ngamsyak ita ti agparikot kadagiti masapsapulyo. Ay, just kikit de. Bayan nyo, mami. Tagsapulak to iti trabaho. Agsapul kay ti trabaho? Kasano ta anak mo? Ibulos mo latan di ta kwarto. Kasano ang makadede? Pasensya kayon, mami. Barang adda madiskitar ni Edward a kwarta. Day takot. Saan nyo ang napanunot dagita abanag? Sakbay ang nagsagmak kayo. Adda ka maggayaman, Edward. Adda ka din na diskitar mo? Ang damot basit. Inggatang ko na iti adu adaya per. Taigabur ko man kini mamim. Pasensya amon ni mami, Edward. Nasakit lang tinakam na. Ta saan ta nakaturpos. Sa maysa, makikabkab balay talaang. Makapasakit met ngamin ti panagsasaw ti inam. Bagayan talatan. Tapno saan nga adda asumanao. Kastoy gayam ti rigat ti makikabalay. No amok la ko maakastoy. Aganos ta, tagpada ta nagsukir. Umapal ni mami,
taagad adal ni Remy. Kan, adapay nadamag na amay sa. Anya day ta nadamag na. Ningamin gabat. Naku na ni Remy nga agad adal kanumat iti universidad apagad adalan na. Anya? Pangalan na ngay kumay ti pagadal na. Valedictorian jay tao. Iso asaan nga agbayad iti tuition na. Sublatan man mat ni baby. Nabanuga ka mangisalsalakan ko na. Apay ngamin nga isalam. Idi sumlatan. Agsardeng to no mabannog nga agsangsangit. Agurigur. Sublatan mat Tay-tay pay lang agururok ka. Nabanugak nga rod anapan nagbirok iti trabaho. Inaktumanan intong bigat. Makapasuron ka mat. Dinak pa'y amo at tulungan iti rigat ko. Nalakaayat ti kanayon ang mapuyat nga gisala iti ubing. Imbagkan ka Tadda ka lang dito'y balay. Siyak ngay. Kanayon nakarumar. Pumanag na nga agbirbirok. Una yan tagastoy. Dap pa ti babawi. No apay ang nagsagmakakan ka. Nang nangruna kanya ka. No amukla kastoy. Adayumot nagsagmakakan ka. Makarengreng tangiwat mo. Amom ka di nga idinapanag iti ayan da Nancy? Kanayon ti apada ka ni Edward? Apay ko mga agapad Kat no nagsamit ti ayan ayat da idi. Di da pa'y mapanag-eskwela, tamapandag date. Gapos siguro iti rigat ti panagbiag da ita Agpadadamot nga awan trabaho na. Narigat nga min ti agbirok iti trabaho. No di pa'y nakatupos iti uray high school laeng. Kimutong pa yan ni Nancy. Kasla bimakat ti langana. Agsipod, taadan responsibilidad na iti anak na. Samaysa, ti konsumisyon kat mangpakutong iti tao. Dandani akon agturpos iti kina-nurse. Ngamsi ka, saan pa'y? Takina doktor mo tinalam. Ikaguma ka na yunan dagiti units nga i-enroll ko. Tapno daras malpas. Agsamra, kada summer. Tapno saan unay mabayag. Diyay to pagtrabahwak ng ospital ti pag-internam, No iso ti ibaga ti pagadala na papanak. Okay lat tamat. Ay na, adanton gayam ko doktor. Sapay kuma tamatunoy ko day tang arapaap. Posible ang mapasama. Tanasaririt kan nagagat ka nga agadal. Nagngangato dagiti grado. Diyak pa'y lang malipatan. Ti panang papanaw da kanyak iti pagkaskasiraak. Tadyak makabayad iti abang ko. Ngam no maminsan, adadag iti pasamak amang itundaken ka iti pagsaya atam. Sabagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora. Saan kami mata nagkita ka ni Lolo Samuel? Anya nga ta? No sarong karak na Nana Aurora. Amom, no maminsan, adadag iti pasamak amang itundaken ka iti pagsaya atam. Sabagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora, saan kami mata nagkita ka ni Lolo Samuel? Anya nga ta? No inak ida pasyaran. Adakan ka, no kaya't mo apasyaran ti sigud anagyanam. Siguro, imbal lang dandag iti gamit ko anabati jay. Apay, napatag ka di dagiti imbati mi jay? Dagiti gamit ko iti kusina kan ulas. Saan ko na sinubli tanakipag naedak matan ka ni Lolo Samuel. Mabalin mo matlat tama panalaan. No ada sentimental value na kan kadagi jay nga alikaman. Sana bale, dumtang to day tangal daw. Barang sanda pa'y nga imbelang Kasano itan Renz? No agturpos tayo, agtuloy ka pa'y. Nangat nga tumati kurso nga inalam. Aggraduarak mat ngam, pre-med lang. Ituloy ko manan, tapno na anay ti kinadoktor ko. Kasta ka di? Imbagak nga rod kan kuana, nga ijay to pagtrabahwak nga ospital ti pag-internan na. Tapno saan kami nga agin na dayo? Sa dino ka di nga ospital tinamnamam pagtrabahuan. Iti asidagmat lang diti pagadalan. Ada ka bagyak amang isarak kanya. Sigod nga staff iti dayjay nga ospital. Kaadwan mat nga estudyante, kat dito'y dal nga agintern. Depende nga no maminsan. No ado ti estudyante,
Ibaunda iti sa bali nga ospital. Da kayo mati masabat ko, ma'am. Good morning. Good morning. Dandani kayon samutan agturpos iha. Wan, ma'am. Ngam ni Renz. Masapol nga agsuplilat tayo iti pagadalan. Tapno ituloy na ti kinadoktor. Bilibak mo't iti daydi a kaadalan nyo. Kasla imposible nga agbalin a doktor. Wan nga rod, ma'am. May sa akanayon da nga ibuli. Gapot ang marigrigat kan ulila. Ita, may santo a doktor. Kita man lang agpay so tigasat ti tao. Nasingpet nga min ni Renz. Wan nga rod, ma'am. May salaang ama bulbuli idi. Kan saan ama tagtagari. Ngam ita, maya tibiyag na. Ay gayam. Saan ka ka din anap-napan ijay ayanda nansi? Saanin, ma'am? Makumikumak ngamin ita, taumadan ti graduation mi. Ay, sayang mo't dagijay adwa, ta saan da nagturpos. Ita, damag ko, kanayon da kano nga agapa. Wan nga rod, ma'am. Simbang sangpot ka pa'y laeng? Awan lang nga rod ti trabaho, nabartak ka pa'y? Awan pa'y sirbim? Nagbusingar man ti Armalite. Awan ang kay tibain, pumanaw ka laangan, makauma ka. Di pumanaw. Inton kuan. Umay nakbetlaeng ayaban, no at masapol mo. Awanan ti masapol ko kan ka. Ooh. Panaw! Anya manunday ta? Idi bagbagaan kayo. Kunayo nga agpinpin natag kayo unay. Mami, Ayan na ngay ita, dayta nga ayat. Nagbalinan agubat. Agin-ginubat kayo latan. nimat ngamin Edward. Ay, salbag dayta nga ayat-ayat. Tanagbalinan agubat kunakmanan. Lolo, mangan kayon. Tamapanak iji ospital, numalpas kayo amangan. Ay, kasla awan ganas kun amangan, apok. Kalubak pa'y nga ron dito lamisaan, lolo. Ngam masapul amangan kayo. Uray basit laeng. Tapno saan kayo nga agsakit? Ala, mapankan ija ospital apagin internam. Diyak kayat timapan. No saan kayo pa'y amangan, lolo? Nangan kakadi na po? Una, tapno sa anak amala daw iji ospital, lolo. Nanganakon itinalpasak ang nagluto. Ala, mangan kayo matan. Bantayan kayo. Alaman langan. Kasta, lolo. Tapno kanayon kayo anataraki. Ngam no saan kayo amangan, ay kat kumapsot kayo Ne, sika ka di na ita masabat ko, Edward. Ne, sino kayo tayo? Nagpintas ka matan? Di na ka din mabigbig? Saan nga rod? Anghel ka di, ha? Ay, oo, naikat daytan, Edward. Kumusta gayam di anak yo? Si kamot gayam, Remy. Itultulod ni Nancy di pagadalan. At dani ti daycare. Ay, nagbiitan ti panawan. Mm-mm. Daycare gaya man. Siyak, mangisurusuro akmatan. Ngam saan aditoy? Volunteer teacher pa'y lang. Nagturpos ka, kas maestra? Katurturpos ko. No adan tuwayak. Mapahanak man iji balay da Nancy? Wala. Ingka pa siya rin di gayam mo. Kasla kanayon nga agbusingar nga Armalite. Tingiwat na. Nancy, apay akas dyan matan tinagbanagan ni Edward. Bartak matan. No sana makasarak iti trabaho na. Ti barkada na ti kasinarak na. Mas dahawak iti nakita. Laklakayan matan iti itsura na. Nadulpot pa yun. Papakpakan laeng ako na ni mami. Uray ko man no asikaswan na ti anak mi. Tapno siyak ti mapan agbirok iti trabaho. Anya ngay at trabaho ti Sir Cam? Uray servidora. Wano sales girl. Basta dama ko na trabaho. Adamot nga min anak mo ang makasapul kan ka. Saan ka di nga itultulod ni mami no daduma? Rumbeng ka no asyak ti mangitulod. Jakmat mapilit. Tayo na ko magtrabaho.
Madipay ati sungbat na. Anya ka di sungbat na ako, nam. No kano sa anak ngamin nga ampang, saan ko maakastoy tinagbanagak? Ay, nasakit la siguro tinakam na. Tanapa ay iti arapaap na para kan ka. Naggapo ka kadidita balay, basang. Wana na. Imay ko man sinarungkaran tigayim ko Kumusta ka nga itabalasang ko? Mangisuro akmatan di tabangkir a pagadalan, nana. Ngam, volunteer pa ilaang Ay, imbagpaikan ka, tabaistrakan. Ni Nancy, daychay, papakpakanda iti asawa na. Masurunak, kanayon da pa'y nga agapa. Ti panagayat da idikat nagbalinen agubat. Ni nana mo't. O na yun, tagubat. Kastan sa ti aggaganat ken ayat. Kurang pa itinakam da. Iso ana uma da adagos iti tunggal maysa. Kablawan ka, Renz. Dandanin ti baligim. Agyaman ako nay kani Apo. Tanan anusak tinaunday a panag-eskwela. Gapo iti anus kan gagat mo. Naan-anay ton ti kinadoktor mo. Kasladyak pa ilang mamati. Amaragpat ko daytoy akasasaad iti biyag. Imbag atada ni Lolo Samuel iti biyag mo. Pudnot ako na Eva. Napatag-unay ni Lolo Samuel kanyag. Ket awanak ko maita iti kastoy akasasaad. No saan agapukan kwa na. Si marungkar ka di dagiti anak na nga day ti sabali a pagilian? Wen, nakisauda pa'y kanyak Saan ko kanu abaybay ti amada? Ipauitan dakmat iti pang-allowance ko. Ay na, naggasat ka. Tanakatumpong ka itikas ka ni Lolo Samuel. Agtulak daman, sika, Edward. Anya ti pagtulagan ta. No ti panagkalay sa tikidawam. Saan kan nga agarapaap, tawan maaramat kunak manen. Amok nga awan kwartam. Tadi ka pa'y makagatang iti brief mo. Tagiwat mo, ada makangeg. Amumot gayam tagbain. Ala, yung bagam nga ruden, no anya di ko na mapagtulagan ta. Sikat agtagibalay, tasyak tagbirok iti trabaho. Sales girl, wano waitress. Adakan ka dahi ta. Ngam no sumangpat ka, sakmat ti rumwar, tainak agpalpaliwa. Apay, rumwarak ka di amapan agpalpaliwa, no sumangpat ka anapan nagbalog. No anya, ada ka di nasara ka matrabahom? Ada tanapanak nga rod nagbirok. Siguro, sabali ti sapsapulam no ka agbirok iti trabaho. Taapay nga aging gaita, kat awan paylat trabahom. Anya kumangay ti sabali sa pulak. Diyak amukan ka Barkada siguro ating kasapsapulan. Saan at trabaho? At day taa ka manin. Agbusingar man ta armalet ang iwat mo. Panawan ka man langan. Uray saan kan ngagsubsubli? Makapawan kay tiganas. Inton sumangpat ka, nabartek ka manan. Kumusta tinapanam? Ada kadimot lang nasarakab at trabaho. Servidora iti karinderya, mami. Imbaglaangan ngamti awan. Ano sama? Taisubot ti kay batugam. No kuman nag-eskwela ka ako nakmanan. Ni mami mat. Dayjay lakit din ti sangkaulit na. Husto ka din. Nalpasan. Saanan ang maibabawi? Apay, kasuron mo amang ngagtimadi nga inaramid mo. Agbababawi aklang arudan. No napasaktak mantirik nayo, agkidawak iti pamakawan kada kayo, mami. Napakawan ka man, at dalata sakit amariknak iti kaunggak. Nang runa numakitkitak dagiti kaadalam, adi adal itan. Sumagmamanulaangan nga aldaw, agturpuskan. Manulaangan nga agpang, mabigbig-big kanton a doktor. Dr. Renz. Kablaawan ka. Si Kamat, nagsapa dahi ta nakablaaw, Eva. Saan pa'y anadanon ti graduation? Kat madanon to Ngam, masapula siya ti kaunaan amang kablaaw kan ka.
Naan-anay tiragsak ko. Nupat gam tikid-kid dawakan ka. Saan ka di nagkariak? Asong batan ka apaman nga agturpos ka? Diyak kayat amadadaal ti arapaap mo. Iso nga imbagak nga urayan ta ti graduation mo. Namnamaak nga ruday ta, Eva. Dublen to tiragsak ko, iti daytang aldaw. Ngamne, kita ama. Ama ano, ma-heart attack ka. Ha? Nubilang man kasta, basol mo, numahart ataka. Anya? Ada basol ko? Ay, delikado nga rin no kasta. Dahito iti sidaan ta ita, lolo. Liklikan tapay lang ti karne. Tapno napigsa ti tumang yo, inton aggraduara kakas doktor. Manipod saan ka na nagluto iti karne. Pimigsa manin ti tumang ko. Uray ka nga tuwan nga intablado. Kabailak nga ulyan. Da kayo manan ti kadwak nga agmarcha, lolo. Isu nga ingkagumaak, anat natang tilinutok asidaan ta. Maragsakan ako na apok. Manipod adda ka akad kadwak. Sanak unay anakarigna iti iliw. Nangruna pa'y kanyak, lolo. Nagbibiyagak iti liday, idi awanak pa iti sidong yo. Angam ita, napalalo ti ragsak ko, lolo. Awan kaya mapok. Kunatay kayem ko nga staff iti ospital. Ngagtrabaho kay jay, apaaman na makaturpos ka. Daytat imbagada, lolo. Agabrod ka no ngamin tidaduma do Dr. Ijay. Ay, day tama ti pagdaksan na numaminsan. No nalaingan dagiti do doktor dito'y Pinas. Pumanaw dan, tamapanda nagtrabaho ijay abroad. Kat dagiti agsursuro ti agbati. Nasakit man nga aklunan, ngam day ta ti pudno. Awan ka po, naggraduar ka iti kinadoktor. Ay na, agyaman ako unay, lolo. Isagot ko kada kayo ti diploma. Nairuto na ti arakop mo ako. Mga nujak makaangas. Nairot ka din, lolo. Congratulations, future Dr. Renz. Thank you, Miss Eva. Sino ka di dahito napintas sa balasa nga po? Kaadalan kan gayem ko. Angam, pinarigat nak, lolo. Ha? Renz? Apay pinarigat na ka ako nam. Idi pa yung agar-armak. Ngam dinak matlasong batanan, lolo. Kunaklakit dinwan niya itayen. Alan basang. Song bata mo ni Renz. Ha? Pati ni lolo? Kaduam ang mangaram kanya? Song bata nak ngaminan. Taintay ijer. Kunaklakit dinwan niya itayen. Alan basang. Song bata mo ni Renz. Pati ni lolo? Kaduam ang mangaram kanya? Song bata nak ngaminan, taintayon ijer restaurant. Ay, sige manlangan. Sungbatan kan. I love you, Renz. Ay na, agyaman ako unay, Eva. Dua kamin ka na, Eva. Sinong bata nak matlangan? I love you, Eva. Saan mo apigsaan, nakababain? Ha? Apay ko makababain. Pakaragsaka kidi, Ala, intayon ni restaurant. Mapanak ag trabaho. Sikapay lang timang digos kan mangitulod iti anak tayo di pagadalan. Anya? Siyak pa'y timang digos? Mapanak nga ron ag trabaho. Alangan adigusak kat nasapapay. Nakaturog pa'y di ubing. Digusam, sakbay arumwar ka. Urayam ama kariing. Amangan no ikatendak no kanayo nakamaladaw iti trabaho. Ay, una yan ti kastoy. Agpadigos, agitulod, agsundo kan anyapay. No kumata da trabahom, siyak ti mga ramit kadagita. Ngem gapo taawan, anusam. O sige, innakon. Ni, sigamot, Nancy.
Ada ka dito tiyandaan? Uray ka. Ada ka mat dito tiyandaan. Saan ka di ako nam amang isuro ka? Nalipatam ka di Sabado itan? Awan klase. Ay, kasta ka di. Diyak pa'y kat amunuan niya ti aldaw itan. Pagilasinan nga stress ka akanayon. Saan anatal na ti panunot mo? Ay, pudno day tayong bagam. Ado ti pakarikotak. Nangruna ni Edward. Pagbabawyak launay ti panakailawan ko kankwana. Ay na, maala day ta, itinasaya at apanagsarita yo. Itinasaya at awagas. Adan anak yo, day ta ti panunutan yo. Day tangarod kat. Ti anak mi ti makagapo. No apay nga an-anusak. May mayat no kasaritam iti naalumanay. Ngam ti kanayon mo ang iwatan. Saan ko ama ipasigurado? Ang padasag. Saan laang apadasan? No di kat aramidam. Tapno lumagan ti barukong mo. Diferensya talaga tinalaingan niya. Apaman ana ipasam ti board exam, nakatrabaho kan adagos dito nga ospital. Una, saan laday ta? Nakita da siguro asana kasadot, ken napudno ak ngagtrabaho idi internak dito nga ospital. Sa bagay, day tamot ti kayat da, tinagagat ken napudno agtrabaho. Sa maysa, kabagyan ni Lolo ti daddo mga staff dito eh. Okay, intaharo doon agtrabaho. Okay, honey. You're the boss. Adda pasyente nga agkasapulan iti serbisyo ta. Mapanta iti emergency room. Adda inyo nagdaitay a pasyente ijay. Ala, kartangan-tangarod ti mapan ijay. Masapul ang makadanon ta ijay adagos. Da kayo matgayam manang. Nudyak agkamali, si katiinan ni Nancy, saan ka di? Apay ka di, maestra. Kumusta mat ita ni Nancy manang? Nabayag ajak nakit-kita. May sa serbidora iti karinderya, ma'am. Kasta ka di manang? Pakumusta am tuman? Nabayagan ajak nakit-kita. Sa balin samot ti pagisursuruan niyo, maestra. Nagpayalisak. Tadayo ngamin ijay sigod apang isursurwak manang. Sumat lagayam asaan kayon amakit kita iti pagadalan iti asidag ti balay mi. Taimalis kayo matgayam man. Wan manang. O sige nga Rod, pakumustaan yung tulatan ti sigod nga estudyante. Ay, uwan maestra. Dumanon ti pakumustayo. Nasabat ko itay ni Mrs. Fe a maestram idi. Malagip na kapaymat. Pagkunaan nyo ang malagip na, mami. Dinamag na no siyak ti inam. Dinamag ko no apay. Kinumusta na ka. Imbagak ti pudno. Serbidora ka iti may sa karinderya. Apay nga imbagayo, mami. Saan nyo kuman nga imbagbaga? Apay, ibain mo ti trabaho. Idida mo, saan ko mga ibaga? Ang maamuan ng tumatlaang. Anya nga iti kunana. Idi imbagayo a waitress ti trabaho. Awan mat. Imbaga na nga idanon ko ti pakumusta na. Imbagman, tamalagip nakpay. Kat amumun no apay amalagip na kapay agingga ita. Nalpasa ko na nagplantya. Sikanti makaamo ka ni Boyet, tamapana kon iti karinderya. Awan ka di overtime mo manin? Saan ko nga mo? Depende no ado ti tao. Ngam no awan ti tao, ay kat masapak nga agawid At ako mangamin papanakinton malam. Papanam ka di. Aglaba ka kuma. Naurnungan ti lalabaan. Imbaga dagiti gagayem ko, ngadda ka no bakante at trabaho iti construction. Isu ko mati papanak, no kayat dak ngalaan. Kasanon ti anak ta? Asino nga iti mangitulod? No maalak laki DJ, di ura gikat kan iti trabahom. Sige, ikagumaak ti agawid a masapa. Napanintulod ni Edward ti anak da. Napanmata nagtrabaho ni Nancy. Ay, nabanugak na nagsagad ijarwar.
Nagadong amin na bulbulong. Kasla maulawak pa'y kit din. Ay, tinasayaat. Iturog ko man pa'y dito'y sofa. Ay dahay, nagmayatan ti agilad. Ay, nasakit ti bukot ko anak tangan. Itayak pa'y gamin ngagsagsagad. Iyan anak man pa'y. Takas la maulawak mutan. Hello, apay ngay mawag ka. Itaman pa'y. Malagip ko ngamin. Kasla saan ko anayan plag ti plancha. Anya? Iti kastoy akabayag? No di mo inikat. Ura man na. Iso nga rod nga kakitaan biit. Amangan na niyan tinapasamak. Alang harod. Tainak ibagay ti maestra ni Boyet. Subyekto ti ubing, inton pa nag-aawid. Sapay urayag, tadi na kayat apumanawak. Sige nga rod. Ibagam iti anak ta nga da importante apapanam. Sige, inakon, bye. Adayuak pa ilahan. Ngam addan makita ka na puskul nga asok. Pagdarayak. Ijay lakit di balay ti pagtatawdan ti asok. Saan nga ta nakita ni mami ti plancha na kasaksak? Tarasak pa'y ti agtaray. Nakita yo ka din ni mami? Ay na, ay awan mo. Imbaga na itay ang maulaw, ta nagsarsarita kami itay. Iso nga imunag. Idikwan, adan samot kaslabim takatangki ti LPG. Idikwan, nagapoy mo taon. Nasken nga ispalak ti katugangak. Sumrekak iti maururam abalay. Ay na, neruan na di Aurora. Awan sa mo puot na. Awan lakit nakayawag adagos kadag iti bumbero. Itatadakkelan ti apoy. Saad daw umay a bumbero. Ay, ipantayon ay di ospital. Darasan niyo. Aywan man, tulungan dak. Ipantayo iti ospital ni katugangak. Sige! Hello, Edward. Kumustan? Gawid ka, tadya ubing. Awan kadwa na nga agawid. Impan ko ni mami dito ospital. Awan puot na. Ha? Apay nga awan puot na. Amang ano nakalangab iti asok. Inwar ko. Ngam awan puot nan. Nukasta, ada na pasamak nga uram. Nauram ti balay. Ala, agawid ka kit din. Uray sak, nasinit mat titakyag ko. Gapo iti panang irwar ko kay ni mami. Anya, sige, umayakon. Adda man ang emergency. Mapantay di emergency room. O sige, mapantang arudan. Kasla ni Nana Aurora daytoy. Ha? Nangato ti blood pressure na. High blood daytoy. Ipantayon ni ICU. Darasan yung. O sige, tama pang kakaduaan. Renz, sika ka di dayta? Adda ka matgayam dita. Adda sugat mo. Mangibaunak iti sa bali ang mga sikasukan ka. Tasurutak ni Nana Aurora iti ICU. Sige pay, agsarita ta intun madamdama. Imposible daytoy. Maisan a doktor ni Renz? Agtagtagai na pakadi? Edward, ayan ni Mami. Imbagta nakita ka dito eh. Nakabenda ti imam. Imposible daytoy. Diyak mamati. Ha? Anya ti imposible nga ibagbagam. Ti doktor ana nga sikaso kini mami. Ni Renz nga awagam idi iti gabat. Anya? Imposible. Imposible talaga. Nabay na anak una itay. Ngam nagdardaras anapan iti ICU. Agsublinto kano ditoy. Mapan ko kitaan ni Mami. Sa anak nga padlaw. Denggak ti saritaan ti doktor kan ti nurse iti abay ni Mami. Nakalukat mo't kit di ti ruangan. Di mabati blood pressure na. Na mag-stroke ni Nana Aurora. Naigitan lakit din. Tipan nakauram ti barokong na. Naimbaglaangan. Taintaray da adagos ti ospital. Ang mga nadakdakas tinapasamak.
Mabigbig ko ti boses ti doktor. Ang mga nudat-datas pinapasama kan kwa na. O sige, tabantaya. I-monitor ko ti kasasaad na. Boses nga agpaiso ni Renz. Amok na dyan. At damot sugat ti takyag na. Kasano ang nagbalin a doktor ti inaw-awagak iti gabat. Delikado ka di ti kasasaad ni Mami. Si kamot gayam, Nancy. Saan ka ngagdanag? Under observation ni Nana Aurora. Ayan ko kadi. Kumusta kayo, Nana? Anya ka di timariknayo? Renz, sika kadi dayta. Nana, kat di ka agdanag. Ialis kayo jay private room. Mayatan ti kasasadyo, Nana. Masapulasan yu aliwayan ti agas nga inted ko kada kayo. Doktor, agyaman kami unay. Jak ninamnama, Dr. Kagayaman. Dr. Renz. Kaya't ko ti dumawat kan ka iti pamakawan, Renz. Uray saan kami nasayaat kan ka idi. Nasayaat lata ti impakitam kada kami. Nana, maditi agimula iti sakit tinakam. Dayta ti kaya ti apo. Tapno tarabayan nakakanayon. Agbalbaliwak beten. Makikapya akon iti manugang ko. Naimaglangan, tanaispal na. Mami, nabayag matan nga okay tayo. Uray sak, agbalbaliwak matan. Nasayaat no kasta. Kat aggagayam tayo kumaaminan. Kat awisan kayon to, iti kasarmi kan ni Eva. Tinapintas a nurse ko.